Kiama gĩa gũtetera mandagĩtarĩ Kenya nikio Kmpdu nikibecanĩte mũkana wa ntuku 14 kĩrĩ BORITHI gwĩkĩra MPIINE ABISAA ũrĩa makuga na bithũkĩire na gwĩkĩra banja ũmwe wao ũrĩa nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ. DAVJ ATTELAH kũgwatithua ngurario kiumia kĩthiru kĩrĩ maandamano ma thĩrĩ makĩenda thirikari ĩtĩkĩria arutwo mathirĩtie mathomo kũruta wĩra kĩrĩ cibitari cia thirikari. Boniface Mongera harĩ na riboti ĩno. Ngwatanĩro ya mandagĩtarĩ Kmpdu nande ninenkanĩrĩte ntuku mũgwanja kĩrene bokaria janthĩgũrũne bethĩrwo bakũthirwo chonkoni bwao na BORITHI ũrĩa warathũkire mũtũngi jwa tiagasi kĩongone kĩa mwandĩki mũnene wa gĩkundi gĩkĩ DAVJ ATTELAH ethĩrwo akĩmenyekana akĩgwatwa na nyankoroki akĩrugũrĩrwo thitango bakĩthithia maandamano ja thirikari street ya Nairobi ntuku enarwa ibakorokire kiringiti na ministry okaria ikarobine bya polisi amwe na bunge arabakeria ndikibanteto bonde na uge bomwe baugiriojo watokee waseme hata waziri wa ulinzi atokee atuambie kwa nini madaktari wanapigwa na askari. Daktari DAVJ ATTELAH noendeta kwethirwa akiamukira motungata cibitari nene Nairobi hospital arentagaro wengenio daktari bonde nakajoka mabachitetie baugam kweja kwantu kujo mwanje kethiro shethira na askari ujo ethiro atagwatwa bokumira ja gwetana mbere batethiro berigita kana gotrita askari wonde. So we have given them 14 days kama ile haitafanyika sisi wote tutoke alafu tuachie pia wafanye kazi. That it is very unfortunate what happened to Dr. DAVJ and we condemn with the strongest terms possible. Gikundi kya mandagĩtarĩ Kmpdu nakyo ikuwatimbaru ntuku enarwa nikundi bingi byogima ja kwangerekano gikundi gĩatarwo bakiriniki jakyo kuko kya manasi kya NIWE kumlo amwe na kya UPT. Lakini yote kwenda bali tuende wote nyama gomene mangadirikane ndiore ku premises yao wangiwa kiko na nende kwa intern kana daktari baba tritana ara bakuma sukuru bakaja kudoma na batekore wa mbeza na batapostwa nene mtojo odiriye sukuru nanka ereviri atiomba kuandikwa nende atomba kwa experience ere batore na rasheria kugana ekero kwa hiyo naro turiaje tungene twinde na tukiuge de thirikari walk the talk kana thirikari didiore batore kana ore kuge ka video wande ya madaktari Kmpdu imepatiana 7 days from Monday next week we will have doctors in the facility. Yes. Na sisi wengine hiyo Monday ingine na kumita ndo atatibu za kwa pharmacist atere mbere mwandĩki mũnene DAVJ ATTELAH ethĩrwo irunga tiagasi kĩongo kiume kethirwo maandamano jara bathithĩtie jarĩja kũra thirikari gũkũrũkĩra rwang'i rwa ũgima rwĩthĩrwo rũkĩongera ndagĩtarĩ athomi kana interns cibitari na nyankũrũki bethĩrwo bakĩongera mũcara jwao arĩa bauga mbeca iria bakwĩthĩrwo bakĩona kagitene gaka ni ntare mũno ciagitangwa kĩrĩmarĩ ja merũ ja thirikari jarayongerete. What you are earning we can't say is a salary. It's a small amount called a special consolidated salary. Hatuna risk allowance, hatuna house allowance, hatuna lolote. You know that in the budget we've provided for the UHC employees to be paid, but we want the county governments to absorb them on permanent and pensionable. Reporter Antoshero TV kuma ja kingina kinene Nairobi mbeta Boniface Mongera.